Tara basat ja hoi terang arong along ong dung APHL se tum BJP along kechipok dung. MP kilik nang leji dok dok apor ho rada tum ihinara charia songalong kadur ihinara charia songalong dun toy si thekpon long sonsi thereni phai krip phorni pholoni constituency ke parlo ja hoi terang arong rada tum mamina ara charia songmate APHL se along claim ke dam aning ka che theka vedera jok ja hoi terang arong rong isyamat BJP songalong kaching bedu Bangsom mielong kacetong dun BJP pen kacetoy dun MP kiligalong kacepati dun jia bangku EM Omor Singh Tiso MLA Dor Singh Rong hangla pen rat sai klem bang photum cetong dun CRD pidun Holoni pen Probin Tarunang ki palya birta Malong News Kelitum BJP bangkai toy dun MP candidate agai Omor Singh Tiso Aku hujaian meeting kedam Japan bangsa dam bom mahut masih ni tum dak chining rilo dia dak na prang lang tum PSL sidang klemang se sida non bangke penangan ning ke pupe malahai je tek long pensi non BJP tum ke klem kedam hai ke pi ke pejir ning kang sam hai penajok si non pen ke MP election pen bangke BJP along si du tip si jakong orang pidun po si padugun po sida Johoi terang rong isi alang letum amuluk ka ini letum hanang pasi joining lo si ningarong lo si alang letum hai kamata porben kamata dunten hai krem dun pon si tum MP highway po highway ang bong tame alang li letum coba pon long la non election hai yak ku pen me pan ti pachindi dum long pon la ke pai game lo saja non alang li pan akhir jume pilo benda rong so pan tame churu tekang lo tu pan tama so non ni tum jakong nang sot je hut jakong na dun pon churu tekang la karjang lo ngarada panke da di mahasau autonomous council ASEAN pentim na penke karjang lo autonomous council ili tuma songjap ili tuma sa honorable CM Dr. Turi Lamama la pena tim tamna kadong babe chingwai pensi na pege manifesto long tadulo la bangke implementation of 244A la pena non central government scheme dan nang itu anso se nang pangili pa la pena senet na bangke karbiang long arat pangkai ke ma jako aje long be agriculture la bangke tourism anasi jasane na bangke ola da central government long scheme pe ni ke wani pa Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta